basa nk'uzamuka gutya. Ubwo ni ukuvuga ngo iyo yo kuryama wowe uryama nk'uko nguko umeze ngaramye. Yego, umugabo akakujya akajya hejuru cyangwa naho mu matako. Hejuru akaryama hejuru. Noneho nanjye ngagira gutya amatako. Yego. Noneho byaba akarusho hari ukuntu noneho imbere bimaje kugeramo neza mu gitsina ukasa nk'uzamura akaguru. Iyo ukazamuye wa mugabo akafata ka kaguru. Mara kugafata nawe ugasa nk'uyinyongera ya mboro nawe wazamuye ka kaguru. Hejuru akaryama hejuru. Noneho nanjye ngagira gutya amatako. Yego. Noneho byaba akarusho hari ukuntu noneho imbere bimaje kugeramo neza mu gitsina ukasa nk'uzamura akaguru. Iyo ukazamuye wa mugabo akafata ka kaguru. Mara kugafata nawe ugasa nk'uyinyongera ya mboro nawe wazamuye ka kaguru. Imboro ntoya akenshi ugomba kuyikora amapositeri atandukanye. Kuko kuba urabona nka kuriya mba ngaramye gutya, imboro ntoya akenshi ntago yinjiramo. Hari igihe uba ufite amatako manini wa mugore yagarama gutya ukasa kenshi wenda ntiyanazamuye amaguru gutya, wenda afashe wa mugabo agire gutya wenda. Ariko iyo afite imboro ntoya akenshi kumwicarira cyangwa ukamubwira akajya agufatira, wenda ugafata akaguru gutya wa mugabo ukajya umuha gutya. Nawasa nk'uturukamo hano hasi akasa nk'uzamura ya mboro ye nawe cyangwa ukamuha wabaye gutya. Nose Eva ugasa nk'ugira gutya. Nk'ibisanzwe igihe ugiye gukora imibonano mpuzabitsina n'umuntu mutashyingiranywe ukakoresha agakingirizo kandi gusambanya abana ni kirazira. Turi kumwe na Eva. Eva yaje mu isura yihariye noneho uyu munsi Eva agiye kutwereka ibijyanye na posteri. Twari tumumenyereye mu ma interview atandukanye. Eva, oui, posteri ni iki? Posteri no guhinduranya uri kurongorwa. Kudahinduranya se hari icyo biba bitwaye Eva? Ya, iyo udahinduranya burya ntago biba byiza, ntago wumva uko imboro iryoha. Ya, guhinduranya bituma imboro ikuryohera. Eva, posteri zo wabuzi nibura iyibanze yo buri muntu wese aheraho ni iyi. Urabona posteri ya mbere uburyamye. Ubwo posteri ya mbere ni ugaramye. Ugaramye. Eva, reka twereke abakunzi bacu uburyo iyo posteri ikorwa. Tugiye mu kazi rero. Eva, iya mbere uburyamye ugaramye. Umugabo nkukuryamye mwagutya. Yego. Umugabo agashyiramo imboro ugaramye. Kwa kundi nyine urabona ko uyu mugabo ari kurongora ugaramye ari ukuntu nyonga gutya. Kajya nyonga amaguru usa nk'uzamura gutya. Ariko urambwira ngo uryamye, ubwo aho ntabwo ndi kubasha kubikurura. Ubwo kuryamye umugabo yashyiramo he? Yashyira mu gitsina. Noneho imboro imaze kujya mu gitsina nawe usa nk'umufasha ugasa nk'uzamuka gutya. Ubwo ni ukuvuga ngo iyo yo kuryama wowe uryama nk'uko nguko umeze ngaramye. Yego. Umugabo akajya hejuru cyangwa naho mu matako. Hejuru akaryama hejuru. Noneho nanjye ngagira gutya amatako. Yego. Noneho byaba akarusho hari ukuntu noneho imboro bimaje kugeramo neza mu gitsina ukasa nk'uzamura akaguru. Iyo ukazamuye wa mugabo akafata ka kaguru. Mara kugafata nawe ugasa nk'uyinyongera ya mboro nawe wazamuye ka kaguru. Ubwo iyo niyo bita kuryama. Ugaramye. Eva, iyo ngiyo ko wavuze ngo niyo yibanze, kuki ariyo wiseka ari yibanze? Ni iy'abaswa cyangwa ni ukubera iki? Niyo ya mbere umugabo akunda gukoresha bwa mbere. Aka kenshi hari n'udakunda iyo kuryama ugaramye. Ese Eva, ushobora gukora posteri zingahe nko mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina? Tuvuge ngiye kukurongora. Turakora zingahe? N'igihe nakora n'izirengeje 5. 5. Akamaro se kuko uri kugenda ukora 1, 2, 3, 4, 5. Hari icyo bimfasha njyewe? Ibi biragufasha nyine biragushimisha. Naho wowe bigufasha iki? Bimfasha kuryoherwa. Bigufasha kuryoherwa. Eva, wari umaze kutwereka iyo posteri yo kuryama. Ese Eva,
hari izindi positeri zibaho. Hari n'ukuntu umugabo nyine wicara umugabo agasa nk'ugira gutya amaguru gasa nk'uyahekeranya gutya umugabo akicara utya. Noneho wa mugabo nawe akicara gutya nanjye meze nawe ukaza ukamwicara ku maguru. Umugabo niwe wicara gutyo gutya, umugore akaza akamwicara hano ku maguru ya wa mugabo aho ku birenge. Noneho ubwo amaguru y'umugore akaba ari he? Aba ari hano gutya, hano. Kuvuga ngo yicara aho ngaho ku ibyo birenge, amaguru akayarenza ku bibero by'umugabo. Yarangiza umugabo agashyiramo imboro mu gitsina cy'umugore. None hari ukuntu bita bimworohera agafata nk'ikibuno cy'umugore gutya agasa nk'uyisunikiramo bose bicaye gutya. Eva, ibyo bintu byaryoha. Biraryoha kubera yuko akenshi biryohera abagabo banini. Iyo umugabo ari munini cyane akenshi ashaka no kunyaza umugore neza amwicaza gutya amaguru y'umugore akarenza ibibero by'umugabo akayikubitiramo gutya nanone. Akanacumita gutya ibibogore biyicariye. Ese Eva, ubwo ibyo bintu ko mbona byaryoha waba warigeze ubigerageza? Njye narabikoze. Yes. Eva, ibyo ngibyo uri kubikora umugabo tuboneka abakubita, umugore bakora iki? Umugore asa nk'uwiterura akazamuka gato akazamuka gakeya, wa mugabo yajya amuzamura akagira gutya. Agasa nk'uwegera wa mugabo nyine akayinjiramo neza na wa mugabo agasa nk'uterura ikibuno cy'umugore gutya. Nubwo waba uri munini ukungana kose iyi positeri wice ku mugabo iramworohera. Eva, umugore afite 150. Ibyo birenge ntarabituritsa. Ntabwo yabituritsa kubera yuko akenshi yanigiye wanagira gutya gasa nk'ugira gutya amaguru gutya. Wa mugabo nawe agasa nk'unyuza amaguru hasi nawe gutyo ukayamushyira hejuru. Amaguru ari hejuru n'ay'umugore? Y'umugabo. Ubu urabona umugabo nawe afite kwicara gutya umugabo akarambya gutya, na wa mugore akazana amaguru akashyira hejuru y'umugabo nawe agasa nk'ugira gutya. Abadukurikiye baze kubaza Eva neza ahantu nanjye arahageza arancanga, dusobanuze neza muri comment. Eva aze kubigarukaho gasa nk'unyonga muri video zacu zitaha. Eva, ubwo umugabo yicaye gutyo umugore nawe ashyizeho amaguru ye hejuru asa nk'uwiyoroheje wa mugore gutya akajya anyonga gutya gutya akiyoroshya. Nose Eva, iyo ngiyo ari niriya yo kuryama iryoha niye? Akenshi ni iyi ngiyi ko mwese uba wayifatiyemo, noneho wa mugore aba yiyoroheje akajya yiterera gutya asa nawe nk'uri kurongora wa mugabo. Ese Eva, wigeze kutubwira ku imboro inini into iri mu ayene, ubwo aho ngaho yahakora neza n'imeze ite? Imboro ntoya akenshi ugomba kuyikora amapositeri atandukanye. Kuko urabona nka kuriya mba ngaramye gutya, imboro ntoya akenshi ntago yinjiramo. Hari igihe uba ufite amatako manini wa mugore yagarama gutya ugasa akenshi wenda ntiyanazamuye amaguru gutya, wenda afashe wa mugabo agire gutya wenda. Ariko iyo afite imboro ntoya akenshi kumwicarira cyangwa ukamubwira akajya agufatira, wenda ugafata akaguru gutya wa mugabo ukajya umuha gutya. Nawe asa nk'uturukamo hano hasi agasa nk'uzamura ya mboro ye nawe cyangwa ukamuha wabaye gutya. Nose Eva, ugasa nk'ugira gutya. Ubwo aho ni yindi nto nyine. Ugasa nk'ugira gutya. Eva, ya mboro yorohereza kuba umworohereza kuba yayishyiramo yose. Ubwo ni ufite nto cyane, ubwo wundi ufite nini cyane noneho. Ufite nto cyane urugira gutya kicara, amara kwicara gasa nk'uyicaramo yose. Ubwo arimo aho hasi. Nawe araryamye aragaramye, wowe uyicariye hejuru ukajya uyimanukira. Eva, aho ngaho ubwo ni wa wundi ufite ufite nini we? Ufite nini akenshi ukunda kumuha akenshi wagaramye
kuko yagiye gusa nk'ukuryama hejuru wese hari ukuntu nawe usa nk'usura inyuma nawe akasa nk'uzamuka kwa kundi ari gucumita gutya ukabona nyine yagumye hejuru. Aha ndagira ngo nibarize abadukurikiye ibi bintu Eva ari gusobanura muremeranwa nawe? Ese waba warigeze ubigerageza? Mubaze Postel ushobora kugerageza bitewe n'umugore ufite ukameze cyangwa umugabo ufite ukameze. Niba afite kinini mubaze iyo ushobora kugerageza muri izi ari batubwira. Eva utweretse ziriya Postel ebyiri yo kwicara umugore akakwicara ku birenge niyo kugarama umugabo akayishyiramo. Ese Eva hari izindi Postel wawuzi? Ngenzi nyinshi. Ese abadukurikiye hari izindi muzi atavuze? Zirahari. Muzitubwire muri comment niba hari izo atavuze. Eva ashobora kuba tubeshye hano hantu nawe yabaye umuswa. Postel ebyiri gusa. Yes. Mukomeza kudukurikira kuri Tayari TV rero tubibutse ko igihe cyose ugiye gukora imibonano mpuzabitsina n'umuntu mutashyingiranywe ibuka gukoresha agakingirizo karinda inda zitateguwe ndetse n'indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, kandi usambanya abana ni kirazira. Eva turacyari kumwe, bakomeze badukurikire kuri Tayari TV, inyunganizi zabo turazikeneye, batubaze muri comment, kandi ibiganiro byacu nakagaruka turi kumwe. Ciao ciao.